Hello guys, welcome back from Mission Center. Ita Mission Center de pungji gina ase. Makan youth secretary bra mata nisna. Important information ekta diule ase ko karne. Itu jaga de pungji na ase de ko gina. Itu apnya no pore first itu janai dia ase. Tai itu la information ekta diule ase ki Konyak Baptist Bumainok Pangjam Youth Department. Konyak JINLALAN nik yambu taitam ko gina ni 21st to 22nd June 2025. Nyoi Konyak Baptist Church Mokokchung. Akengyu kawang Yasan Yali Kanpu Taitolak celebrating the amazing love of God. Gonna 1 John 3:1 Kena Itula opode details information ekta especially Mokchung de Kiman Manu Konyak Manukan youth kan hobi Mahana citizens kan Konyak Manukan Buriase Tai Khan Gane Abdi Khan Pisari Gena Ahala program Dangor ekta itu KBBB kan ba itu organize kule ase details janiu gane tai laga man share laga information de kilo hunibo tai to Konyak kotha bai kole ase de to konoba dok Konyak manu elibi especially youngsters kan na buja kan thakibo itu gane at the end moi pura cover kori gena in short amne anke explain kori bule try korbo so amne anke request kori ase ki details information ekta pawo gane ending dak sawo gane request kori ase awak na jaina tinglem nan beng bukia pai bu china se KBBB min ma mungwai bung awlan China tamnang haduma makuk chung down wan kon mong ma chung yui bu Konyak kadalan de mayang bu bung awlan hakia singna tamnang jaya makuk chung wan kon ma chung yui bu Konyak JINLALAN tani nangdang de kawanga kan bu pai JINLALAN ye ka yambu ngawlan KBBB ka ye ya painam paige nang yen pum maya ngowanda kawanga hipak meja pawanda pumai no kai pangjim kaya lingbu taidum ma ombu kaya kawanga yasanya li kanbu apong tawa ya lakchuna paigai taidum ma hakia ngolak mokuk chungwan konma ngopu Konyak JINLALAN ye kayambu taidum se iyanga Konyak Baptist Church mokuk chungma ya lak onang JINLALAN se iwanda nokna man meng bulan saha chingna yaklak ibune yichi hayang boy nokne meng yang phailanu noksa hanyulom palomo omlak ngonang taidema teman phai 21st hay 22nd June 2025 hadvok ni hay hadni ni mongma yaklak chingna se timyanga ngonang từ khi Konyak Jumnok mokok chungda hat vong ni 8 am ma mulan ngui ke ni mong ma tai dam ma an bong da ngui ya lak china se tim yang ga ngonang hadu tai dam ma Konyak katalan yu yu lam ma tuiling ngo bulan le puja ma kari motor workshop servicing center ma tuiling bulan taxi sumo scooty hai allow heavy vehicle ma drivers hai chambuna ngopulan shopping mall showroom retailer hai dukan ma tuiling bulan maidi nya yaugu nyui ma tuiling bulan factory hotel restaurant ma tuiling bulan nogyom na nigyam na mi nokta chamna sa ngopulan security guard watchman na ngopulan manager assistant hay salesman na ngopulan petrol pump hay gas agency ma tuiling ngopulan electricians hay mechanic lan hospital hay school hay hostel ma tuiling bulan online service center hay delivery ma tuiling bulan hayanga allow private sector ma hayanga allow social service sector ma tuiling bulan na chia pui tauma ngau ibu ma yu om bulano moi lan om lak thina se sinna tamnang haka sepchimna tamyanga kawang ngau ma ya panyanga maya chingyui lak cha chong lak ngau tuiling lak ngau semalam phima alam hautam bu ngau tamma hanyanga kawang mabu moi heman yuwa yoblak thina se KBBB kaya sangyak ka timbu taidam cha ngonang từ khi mỗi lần một quốc chung town one kun mong ma ching yui bu Konyak kadalan
hadau ngawlan chai bwe cham se awo wili ya tai ba hadau tai dam ayong ma kayo se yo ba to bu phai KBBB kaya nan phiang bu ngawlan china tamnong hadau tai dam ma ngoi lan oma ka ong ma bu ngoi mang tau lak china yo ba tan ha thank you and pushoi So guys apni kan phal ba especially Konyak kotha buja manu khan do ita sir ba apni kan opore ki explanation di ase tate ahegina time date and time ba shuru korigina information beshi bhalwa koi di ase bujina thakibo kana hope koi ase only in case kunuba manu khan etu la details information na jani thakile koi gena etu first etu koi di ase especially mokok chung de koile alak alak kam de thaka manu khan tate porta thaka ro mohan jani ole pari ase youngsters kan youth kan hobi mohan laga kogai khan dada khan tate settle hoina buhi jakan etu gane bosti manu khan nichu la group te etu information ekta pass kori digina etu han program do KBB khan ba lead korigina youth department khan ba lead korigina tade program post kori ase etu bishi important program ekta ase tade feel na koribi goigina nichu kogai phai didi poini khan mokok chungde thaka khan opor etu video de circulate kori dibi gona first etu request kora janai di ase etia olop apni ange short pai nega etu sum up kori di ase bishi do moi details na jabo hoilibi important parts aru apni khan phat bujiu karne nakamis pai na koi di ase jani ase ki Konyak Baptist Women of Pangcham youth department laga side by to program to help kori ase aru Konyak JINLALAN nike yambu taitam na Konyak JINLALAN kole Konyak youth khan nike yambu apni khan ke pisara apni khan ke mata laga program ekta ase aru ni do age de kwanisna date to na pauribi 21st aru 22nd June 2025 aru itu do Mokokchung Baptist Church te help kuli ase goina first day to janai di ase aru mokhan itu program de kon pra kotha kurule ase speakers khan ina kobi ta khan part lobole khan moi olop highlight kuri dibo first day number 1 te koise gole mokhan laga reveal l matching es mokhan la es thakule ase aru 2 atim KSU president thakule ase reveal a paiwang literature and education secretary taibi part lobole ase China Sri Chinglem NCS EAC juni photo taibar lobole ase Newma Lia Konyak office assistant KBBB aro 6 Pachai Thauchi evangelist KBBB goina ta sob to kunuba do mongmai ngaude ase aro kunuba do itu speaker karne konyau gura laga part lobole ase goina apni an opore itu highlight kori di ase ngaumik to beshi important ekta ase de especially youth khande itu convince korle jaga apni khan itu laga importance janibo laga isor janibo laga itu khan sob to yade ta la ngaumik la under de ase number 1 te first service de ngaumik to ki ase gole do awang ne ka wang angching yamta seek the first the kingdom of God one itu goina to first day apni isor pisari bi ko laga opor de topic to ahibole ase second laga itu topic te ki ayo gole nang nyupu wanglam hai mincing your culture and identity importance of your culture and identity na harawo laga itula opor de kotha kurule ase itu to kiman important ekta ase apni han jani thakibo ngaumik ita third wala ngaumik te ki ase gole ngauting hayang yoi yongching nichu laga rights ki ase mohan la personal rights ita mohan koi rights laga kot jaga de kotha kurina jailebi chakra jaga de jailebi nichu ko jaga de thaki ase everyone te nichu laga rights ekta ase itu rights to ki mohan kinia use kuru lage aru nichu rights kinia voice out kuru lage right ekta mohan thaka jani sigule do mohan la mon shanti aru aram ekta bra ko jaga de hoilibi apni voice out ko parala to apni laga rights jani na thakibo karne itu laga topic obodo ko ase eta fourth tisai sigule kawang yasan yali kanpu taitobu celebrating the amazing love of God isor ba apni ke enanga morom kora itu ke celebrate ko laga itu la opode topic ase last topic te ki ase gule namnobu manbu hai san angbu inega ase management and saving management apni kinia manage korbo aru saving ekta do kiman importance ekta ase edu kan sob to mala life karne beshi important khan to apni la opode apni an opode preach korbo apni la speaker khan alag speaker khan akite apni ange count kuri dia khan ahigina etu opode kotha korbo ase edu karne to beshi fruitful program ekta ase aru every
time mokhan itu tu jaga jaga de help kora gane hotai KBBB khan youth department khan hobi ta khan tu tate ahi gene ininga program tu adu help kurule na paro olibi kiti aji amni la jaga de ahi ase tate kiba ekta learn kuri kina mana life tv changes ekta issue gule dangor blessing ekta hode goina viewers kan opore chanai di ase mok chung de lok pabo moila timing schedule ঠিক টাইম হইছে গুলো তো মই বি তাতে পৌঁছি বলে প্লেন কৰি আছে তো তাতে আইছে গুলো তো মান একি লগতে ভাল টাইম একটা আৰু ব্লেসিং লাগা দিন একটা বনাবলে মান হোপ কৰিব কোনে জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং মে গড ব্লেস ইউ অল এন্ড সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও